Әдбиятта, сезне котларга дип Татарстан Республикасының мәдәният министры Айрат Минимулович Сибагатуллин килде. Айрат Минимулович, рәхим итегез, сүз сезгә. Алкышлар дуслар. Hürmetli tanıştırıldı. Elfiyapa. Hürmetli tamaşçılar. Rüşat Tüzmima, Татарстан Республикасы Президентінің рахмет сөзін оқып кетуге һәм аны Elfiyapaға тапшыруға. Көп елдік ижади эшчәнлеге һәм музыкасына үстерүгә зур өлеш кертү өчен Авзал Рафия Авзал кызына рахмет хаты президенттан. Шулай президенттан Elfiyapaға ачкыч машинада Өзім өткескелі бірді ойланған ем, өзіміздің туған яқларда, сәхнәдә Әлфия Авзалова шәк жасағанда, өзінің артистлары біле, ол вокал инструментальный ансамбль деген нәрсе енді біздің үшін малайлар үшін зор бәхет гитар дауышы естуі. Әлфияға бик зор рахмет, аның біле бірге болғаншылар бер рахмет. Мен бүгін қайттым Төмен өлкәсеннән, Төмәннән Ветавлана шәкетен кешеләмендә Төмән халкы Әлфияпа, сезгә башны иергә кушты миңа, сезнең өчен. Башны иеп, Әлфияпага телесен килә саулык, сәламәтлек. Sizga aytasiz kela rahmat, şuşa konsertda, şuşa yubileyga kelgan üçün. Chunki zalning sog'lig'i bilinib, ko'rinib turadi. Bek rahmat sizga. Elfiyapaның ijod yili boshlangan donliqli kollektiv Tatar davlat jur һәм бию ансамбле. Elfiyapa repertuarından Kenkuk Şeref. Qarşı alыңыз dostlar.